Emayini ngeke ngaxoshwa emayini. Ngeke ngaxoshwa emayini. Ayikho ngade ngizokapteni njengoba ngishilo ukuthi ngasuka eGoli babe sengithole umsebenzi kukapteni. So uma ngifika emayini ngiyasebenza inyanga yokuqala. Okay, sisayina i-contract ka-3 months. Sisayina i-contract ka-3 months ithi after 3 months ngizobe sengisayina i-permanent contract. And lokho aqali ngami. Bonke abantu abebeqashwa emayini bekwenziwa kanjalo. Ufike usayine u-3 months, after 3 months bese uba permanent. Usayina permanent emsebenzini emayini. Unikezwe nelokhunja ne-job title yakho. Okay. Emayini ayithi ngifikile ukapteni uyangazi ukuthi ngizosebenza ilokhunja ibhande, ngiyasebenza ibhande akubi nankinga. Umsebenzi hayi ngiyobona ayikho i-complaint eqhamukayo ngami. But manje emayini angithi kuba khona lento le ibonus, kuba khona into okuthiwa ibonus. Uma kukhishwa amalahle mhlawumbe uthola ukuthi bathe mhlawumbe ngenze example bathi mhlawumbe bafuna 6,000 ton, ngenze example bafuna 6,000 ton for lenyanga. Ebese kuyambiwa amalahle bonke abantu bayasebenza bese uyathola lo 6,000 mhlawumbe inyanga ingakapheli. Kube sekuthi ke after lo 6,000 usutholakele amathani azokwenziwa ngale kwalo 6,000. Lethe mhlawumbe ngigcina abasebenzi benza 8,000 yabo wamathani. Then kusho ukuthi sebezobala ke manje ke lo 2,000 ton or more from lo 6,000 njengoba benze 8. Sebezobala ukuthi abasebenzi ke babenzele ibonus babahlukanisela kangakanani. Ibonus yakho ayifani. Kuyenzeka ibe makuthi ngikhipha amathani more after i-budget yenu yelokhunja yenyanga yabo. So into eyayenzeka ke kwakuba naleyo mali yelokhunja yebonus ibitholakala nge-15 kanye nemali yokudla. Emayini bekunemali yokudla. Imali yokudla beyiba njalo nge-15 bese kuthi nge-25 30 kuyaholwa kholelwa ilokhunja umholo. So ke bekufana nokuthi ke uhola nge-fortnight ngoba njalo nge-15 kuba nale mali lelokhunja yokudla ihamba nemali yebonus bese kuthi uphela inyanga sohola umholo wakho onama overtime and stuff. So into eyenzeka lapha mina mangifika umabhalane uyasibhalisa yonke into uyasinika nama contract. Thatha i-contract yami ngishaya ikhophi elokhunjeni lapha khona umuntu owayesebenza lapha ngishaya ikhophi khona la emsebenzini. Hayi ngiba nayo ngihlala nayo ngakini bese ngiyayibuyisela ngiqeda ukuyisayina. Hayi kube right ke sisebenza mayiphela inyanga. Okay, iphela inyanga yokuqala ngithi i-15 zokuqala vele asisebenzanga thina leyo nyanga. Ngoba kusuke inyanga lesisuke siphuma kuyo iphusha inyanga phambili maqondana nebonus. Iphela inyanga yokuqala imali yokudla futhi asiyitholi thina nathi asikabi permanent contract. Okay, sikabi permanent contract if ngikhumbula kahle. Bese kuthi inyanga yesibili silindele ukuthi phela sizothola imali yebonus. Singayitholi imali yebonus. Siye kulokhunja kumabhalane athi imali yebonus ayikho. Umine captain azamtshela ngemali yebonus yethu. Imangale bonke abantu ke manje ke makuthiwa imali yebonus thina siyitholi. Abantu bemangaza ukuthi awungala abantu bebesebenza before imali yelo yebonus bebeyithola yize bebeyithola ngesandla kodwa bebeyithola. Njengoba nami nje lo 3 months ngangihola ngesandla. First 3 months. So imali sixakeke ke manje. Okay. Siye enyangeni yesithathu. Kuphinde futhi kulokhunjwe
phinde futhi ipay izifika 15 zakhona ibonus beyinhle ibonus lapha amalahla aphuma amalahla yabo. Hayi singayitholi ibonus and phela ibonus angiyitholi mina noNdaba Ezitha lo wafika yena waBoris Shinana yabo. And yena akayitholi lenyanga yokuqala nje wayekade esebenze lokhu nje esebenza phakathi kusection or lo 2 months wayekade esebenza phakathi kusection, but mina soyi2 asitholi lokhu nje le mali ebonus. Isimangaleke manje and manje nami mangithola ngiyathola ukuthi ubaba noMabhalane wasemayini abezwani futhi bane history nje okungazwani yabo. But manje mabengezwani mina mangifika la emayini ngizwile ukuthi abezwani yabo, but hayi mina ngafika ngayingena le ndaba yakhe ukuthi akazwani nobaba. Ngambona nje indlela yenza ngayo naye ngisafika engiqwaya kanjani, but hayi ngafika ngayingena. Ngathola futhi ukuthi kwayena uMabhalane wethu lo unengane intombazane esebenze lokhunjini esebenze ebhandeni. Hayi mayifika lengane intombazane hayi ngafike mina ngangaba nankinga sixoxa nje like usisi nobhuti naye angaba nankinga nami ngangaba nankinga naye nobaba wayo futhi mina hayi ngilokhunja ngimbingelela nje mangimbona ngimbingelela sanibona hayi ku right hayi kube evuma nje futhi naye akakhombisa ukuba nenkinga nami. Yize vele ngangibona benobaba uchabathelelana amanzi. Okay hayi ngangayingena leyo. Okay manje ke sifike ke silokhu nje kube inyanga yesithathu still imali singayitholi. Hawu bese ke manje ukapteni ke abantu bamsaba ukapteni yabo. Ukapteni main captain bamsaba umlungu ibhuni lide lapha yabo. Ayi mina ke bese ngiba lokho ukuthi hayi phela umuntu captain lo fanele lokhu nje yazi into ofanele sichaze noma ufanele umuntu ayibeke emayini. Abantu abesebenza emayini bebengakhuluma ngithi lokhu nje English ekhuluma isifana ngalo, so abelungu bebezenzela nje benza noma yini into abayifunayo kubo. Ngikhuluma ngendaba ukuthi umuntu akhulume nje ngendlela akhuluma ngayo, even ngithi yazi abelungu isikhathi esiningi namabhunu ano into engayizwa kahle near fuck man near what yabo fuck yabo yonke leyo nto leyo. Ayi manje mina lezo zinto lezo phela mina angikhulanga ngilokhunja ngigqilaza ngaleyo ndlela, so mina lonto lo bengayi-understand. That is why mawusuke ukhuluma into ilanguage engathi angisayizwa mina bengibuza noma kuthiwa umlungu ukuthi so uthini manje mawusho kanje yabo. So but ke ngisafika ke nami ke la ukuhamba isikhathi abantu bathi ngasebenga-understand ukuthi mawukhuluma nami awukhulumi ngendlela nje engathi ayiqondile kahle. But manje kwenzeka le nkinga ke ukuthi okay sekuyinyanga yesithathu asiyitholi futhi le mali yaphela icontract yethu ayisithule kube inyanga yesi4 lo mfo nayo Indaba Ezitha manje lo baba lo sebuyile la ebhandeni phinde futhi ngenyanga yesi4 singayitholi lo imali ebonus. And manje asithola imali ebonus esi out of contract, icontract yethu ayivuselele. Okay manje angisazi ke manje nami ngoba abathe beyakhuluma ngithi abanye sebethi hayi vele uMabhalane ngoba akazwani nobaba wakho yikho wena bekwenza so yabo, yikho wena bekwenza so. Even naye lo mfo uNdaba Ezitha le engihamba naye abanye naye usenza lokho ukuthi okay kusho ukuthi vele zifa ngamvunye ngoba kucindezelwa mina, futhi naye yikho naye kucindezelwa ukuthi yena ngoba kucindezelwa mina. Hayi ngithi ke mina okay kube inyanga yesi4 idlule lento nami seyangicasula manje ngoba ngi-out of contract ngiyasebenza angitholi kodwa imali ebonus eyi-benefit yami. And manje bangayitholi i-contract epermanent angikwazi ukuthi ngilokhu nje ngithole nama-benefit abangifanele. Okay kube inyanga yesi5 uma kube inyanga yesi5 hayi bese singayitholi futhi kube nebhrayi
ngathi kwaba nebrayi uma ikapteni wakhipha inyama lapha wakhishwa namabhiya nelo uthola i-tray lakho lenyama lapha basa imlilo ukuthi uthola i-tray lakho lenyama uthatha ama-rolls ongaphuza uthatha ama-drink ophuza uthatha utshwala into eyenziwa le emayini ma kusetshenziswe kahle angazi-ke manje-ke yize ibhonasi yayikhona but kwakwenziwa naloko uthola ukapteni nje avesane abalahle emane emkhiphele kahle ngalowo nyanga vele anenzele ibrayi yonke emayini yabo. So-ke kube khona ibrayi ngenyanga yesi-5 ukapteni usuke khona-ke lamane niphuma-ke mayisiphuma ishifu nonke nibamba ulayini nithatha inyama zenu uyayibrayela wena uyayibrayela kuhlangene ivusi nelone so basa umlilo omkhulu la ngawo lamalahle la niphuma senibasela bese nihamba nothatha lapha ukapteni-ke naye-ke noma bengavamile ukuhleka kodwa ngaleyo langa usuke umbone ukuthi ujabulile yabo. Phela ngesikhathi nanishaye kahle naye nenzela lelo khulu lebhonasi usuke yena ethola imali umbhundu wemali ngale lokhu nenkampanini yabo. Usuke nje nina enilokhunja nje enenzela nje izinto ukuthi nani nibe motivated yabo. And nebhonasi nizoyithola nani maye mina ngiyithola ibhonasi nomfoka ndaba ezithalwa ayithola ibhonasi ayimasiphuma lapha aphume nawo dress athatha inyama uyosa lapha ngivele ngayi mina enyameni ngayithatha inyama bathi bangibiza khona umnye sister uswaba emayina manje lo sisi athi angibiza bhuti wazulu ngaye ngavesane ngala phambi kwakho kunabantu vele kugcwele abantu ley'nduna nabangathi hayi mina ngiright ngakhuphuka ngiyi-1 ngayogeza lelo khunjeni emashaweni basala abantu babraya badla afike ngageza ngaloko ngalinda ebhasini yabo. Abantu ekubeni babazi ukuthi ngicasula indaba yemali yami but abantu still bangiblame abantu yazi mfethu i-condition yabantu njengoba ngisho ngithi emayini khona izinto ezinhle khona izinto ezimbi abantu bathi hayi ngiyayitshela kwasha kwacima umfana kaSimelane uyayitshela noma uzenza ngathi yabo hayi ngayithulela ngafike ngalokhu nje ngabalinda baze baphuma wadliwa abuye ebhasini bangena ebhasini sahamba makuphuye lapha eBrayini ngakusasa ngaya kuMabhalane mina yabo. Ngafika ngamtshela ngathi mina ngina 5 months manje la ekhaya kuthiwa ibonus uyithola second month ngoba usungayisebenzanga lokhunya leka first month so second month fanele ngabe ngithola ibonus kanti why ibonus ngayithula ngathi ngithi undaba ezithasiye awangena ehlathini wangena ezintangeni ngaya wafika wathi Mabhalane manje usho ukuthini kanjalo ngathi mina no ngifuna ukuthola iclarity mina ukuthi why imali yami ngayithula ngoba phela bonke abantu bayayithola and ngaphandle mangizophikisa makuzothiwa nginamanga mangithi bonke abantu abeke basebenza la lento le iqala ngami yabo iqala ngami nje lento lokuthi yenzeke athi mfana usho ukuthi wena ungcono ngoba ufuna ukwenza lento le ngithi mina ngifuna ukwazi ukuthi kahle kwenzekalani athi ngikubalele-ke futhi angikubalela ngithi ngafika ngaqala kuJuly emayini angifike kuJune ekhaya kwaba uJuly, August, September, October, November ngithi ngizokhuluma lento le mina ngobani ngoNovember wavesane walokhu wathi angilinde la Mabhalane wabiza ukapteni wafika ukapteni mayifika kwenze njani ufunani wena yini wena funa ngisho ngithi mina funa lo mali kamina ngalo bonus ethi hey azikho lo mali ngalo bonus wena lo temporary ngithi mina mawuthi okay if mina ngiyi temporary then why ngiyi temporary after 5 months athu captain hayi mina ngikhuluma kakhulu yeso athu captain mina ngikhuluma kakhulu wena ukhuluma kakhulu oqala umncane wena lo pikinini mina lo pikinini wena lo pikinini ngapha ukhuluma kakhulu shuthi akhumbule nalokho ukuthi mina ngalokhu lapha ngithatha ngenyama ngabe sane ngahamba athi uMabhalane uyangixosha kusho yena man captain
athi uyangixosha. Ngithi mina ungixosha ungisaphi? Athi ngiyaxosha ke manje uya-fired. Angiqala ukuthola ilokhunja ukutshena ukuthi I'm fired. Into ngangivama ukuyibuka ilokhunja emafilmini nasey'torini nakuma-generation kuthiwa you are fired. Kwathiwa ya you are fired. Uthe mayithi I'm fired. Waqeda lapho waphuma. Ecasukile umlungu ebomvu, ecasukile. Wathi ngeke atshele ipikinini. Ngiyipikinini ebuyaphi naleyo izomtshela ukuthi akenzini. Okay, aphuma umlungu. Athi nje bayiphume unyawo phansi sengithi mina hayi mapalana. If uyangixosha lo mlungu, if uyangixosha serious. Akalokhunja, mina sekuna 3 months, akalethi contract yami ngihambe nencwadi yokungixosha. Ngithi akalethi contract yami bese lethi incwadi yokungixosha ne-date namhlanje. Athi mabhalane lo mfana kanti ufuna ukwenzani? Ngathi kahle inhloso yakho yini? Sekuyimi nomabhalane ke manje lokho nje e-office. Athi lo mfana cha kodwa kwali nami angifuni ukuqamba amanga ngoba ngingasekho emayini. Nanokuthi futhi ngoba mhlambe wayengazwani nobaba. Ufuna nje ukukhuluma iqiniso. Athi akhulume nami njengobaba athi kanti lo mfana kahle inhloso yakho yini? Ufuna ukwenzani? Lento lenyakanya kweyisusayo ufuna ukwenzani? Yini inhloso yakho? Ngithi mina ngifuna imali yami. Lo mlungu lo sengisebenze 3 months. Ngingayitholi lokhunja ibonus. Uyasuka lapho wenza ibrayi. Ufuna ucanda ngizojabulisa indaba yebrayi. Mina ngifuna imali yami, yabo. Imali yami yebonus wayenganginiki. Phela le mali yebonus le wawuthola ukuthi ama 800, yabo, ama 1200 ngalo fortnight. Angiyitholi mina lo mali, yabo. Hayi ngisho njalo ngithi mina okay kulungileke ngitshela ukuthi ngifuna anginikeze le ncwadi yami yokungixosha. Anginike incwadi yami yokungixosha ngihambe mayisho njalo. Usephumile ngithi amfonele efonini. Tshele ngeAfrikaans ukuthi ngithini. Athi lokhunja athi lo man captain tshela lo muntu lo ukuthi angifuni ukuphinde ngimbone la. Angidelela ipikinini kanje mina. Tshela lo muntu ukuthi angifuni ukuphinde ngimbone la. Hawu wathi mabhalane hayi umabhalane wathayima wathi lo mlungu usho kanje wasethi yena kodwa ke la mfana asimelana ayihambe ekhaya man lento lesobuya siyilungisa. Hayi ngasuka lapho ngaphuma ngahamba ngawo hike. Ngashintsha ngahamba ngawo hike. Hamba ngawo hike ngabuyela eTrek. Mangifika eTrek bese ubaba ishift mina nobaba bese singasalokhunja. Oh angithi ngisebenza ebhandini ubaba wayekathi wayengena ebusuku ngaleyo shift leyo yeah ngisasebenza ebhandini. Bese ubaba mangifika ubabulele. Ebuze kwenzenjani ngimtshela ukuthi hayi lapha mina ngifike ngakhuluma nalo captain so lo captain lo wangixosha ukuthi baba hayi kulungile hlala la phansi. Vele bakudakelwa labantu laba. Ubaba kungena ishift naye ahamba emsebenzini. Kuthi kudlula ilanga lokuqala. Baba mayifika le afike abantu basemayini bamtshela ukuthi hey umfana wakho unenkani unenkani umfana wakho simbonile elokhunja lo simbonile engafuni ukuthatha inyama lapha saphinde sambona kuthiwa kuzwakele hilisana mani captain elokhunjeni ema-office lapha ema-office kaMabhalane yabo. Bese mayesho njalo vele abantu kusho babezwile laba babekade bephandle lapha e-office ngesikhathi ababelinde nabo ungene e-office kaMabhalane bangene eqala. Kusho babezwile lezi inkulumo nani. Lelo ndaba yaduma imayini ubaba bafike bamtshela ukuthi mina imayini ngikolozela uCaptain ngathi ngifuna imali yami ngelokhunja ngifuna la imali yami. Wangixosha uCaptain yabo. Leyo nto siyaziyo. Mina ngithi ngizatshela ubaba ikhona emayini. Hayi ubaba afika abuya ngangitshela athi hey hayi ngiyezwa ndoda izinto okuthiwa uzenzile lapha. Kodwa ke vele bayakubhedela labantu laba. Ubaba ke naye uthina lento yokuthi yena hayi kodwa phela vele mhlawumbe umuntu owenza yonke lento le iloya ngoba sizwana yabo. Hayi ngayi-entertain lo nto leyo. Athi ubaba okay uzozwa ngakuthi bathini.
Vele sesiyaplana-ke mina naye kubaba ukuthi hhayi mina ngina 3 months ababengiqashele wona. U3 months usiphile ngisenyangeni ka5 manje. Ngizohola inyanga yesi5 okulo okuzoba uNovember. And njengoba sebengiqoshile enyangeni ka5 ngibafune mina incwadi wathi hayi wenze kahle. Ubaba naye manje ngibona usevuka ubucomrade ke manje athi hayi bazobona. Okay hayi ngiphume lapho ngiphume lo daba lo baba fika ngitshele ukuthi ke mina abantu bathini abanye bathi bayaqala ukuthi umfana asinyane beshaya English ngimangala ukuthi English okukhulunywa ngoba ngibele ekoleni zasemakhaya just ngoba ngikhulume nje English nalo muntu lo sekuthiwa abanye ke benomono ukuthi laba bayitshela bafundile umsebenzi lo uzomphelela umsebenzi ngeke abuye lo muntu yabo ngeke azabuye bayitshela bahlakaniphile abafana baSimelane umfana kaSimelane hayi lana ke ngeke azabuye yabo. Okay hayi kudlula ilanga kuse 2 days ngibele ibhasi ekuseni ngiye emsebenzini. Angifonelwa ngithi akusho ukuthi ngibele ibhasi ngiye emsebenzini. Mangifike ekuseni ngifike athu Mabhalane ufunani manje la ngoba ngithe ngizokufonela. Ngithi phela mina ngihlela ngazi ukuthi kwenzekalani. Nina nishongo ukuthi asike statement esivela kwenkampani ukuthi kwenzakalani ngami. Mina ngiphume ngegama lamani captain le ukuthi ungiqoshile hayi provide incwadi yokungiqosha nawe uthi angihambe ngiyohlala ekhaya ungifonile yabo. Bese eyalokhunja futhi eyalo efonele umine captain amtshela ukuthi ngikhona la. Manje captain ngizwe ethethe lokhunjeni ufuna lo muntu la yabo akenze la angithathu lo uMabhalane sehlise eofisini. Abantu basekhona lapha ngaphandle kusekuseni. Abantu basekhona lapha ngaphandle sifike futhi silwe nomine captain silwake ngaphandle kweoffice lakhe because masehla ngathi kwa ama-shift bus ayisephume eofisini lakho eofisini lawo eyakwelika captain yabo kusho ukuthi ngama-reporter angayizona. Then mase ngifika lapha aphuma ucaptain wena hayi ngitshela ngathi angifuni la ngithi mina kuye wena it's not a problem if when you are saying ukuthi you no longer want me here as the employee of this company, provide me a dismissal letter. State what you are dismissing me for. Abantu ke sebelokhu bayabukela manje abantu bethi hey basathwele ngimtshela ukuthi hayi mina kuku angalo ukuhamba but wena nginikeza incwadi yokungiqosha. Wena ngithi ungiqoshayo angiqosha inkampani qoshwa uwangithi nginikeza incwadi yokungiqosha or wena ngiyalele ehead office ke ngiyolokhunje ngiyofuna incwadi yami yokuqosha. Hayi kuliwe ke ucaptain fuck dayibhekinini uzenza ngcono think you are clever. Hey hayi athi ufuna ukuphinde ngibone la athi uMabhalane uyamuzwa ukuthi uthina ngithi naye athi uMabhalane vele utoliki athi uyamuzwa ukuthi uthini ngithi naye ngiyamuzwa ukuthi uthini ungatoliki. Athi asambe sisuke lapho sihambe ayaphinde yaduma indaba lapho abantu ke vele ke babona ngithi nomlungu ucasukile. Abantu basaba belungu sebeyasho ukuthi loya ngeke vele azabuye loya. Lapha lo etshela uhlakaniphile uzenza ukuthi uhlakaniphile ngapha uhleli nalaba nomono ukuthi ngihlele ebhandeni sebethi vele lo mfana lo uhleli nasebhandeni abanye abafana bangangaye basebenza le phakathi esectionini yena uhleli la ebhandeni ngoba nakho mhlambe kwasha bacima hayi ngayithulela lokho ngangikuzwa konke lokho. Hayi ngahamba ngaye lokhunjini ngaphinde ngawo hike futhi ngabuyela emuva. Cishe kwaphela a day wangifonela uMabhalane yamfana Simelane yeo baba njani hayi siyaphila hayi sikhona kusasa ubuye emsebenzini. Ngithi mina awangisaxoshiwe futhi wathi kusasa ubuye emsebenzini uyangena ekuseni. Hayi no nami respect time
Hayi, abuye ubaba ngimtshele ukuthi baba vela ngangikhona emini baba engene ebusuku mayivuka ubaba ngimtshele ukuthi hayi kuthiwa ngibuye emsebenzini. Hayi na ngempela ngisasa ngibuyele emsebenzini. Mangibuyele emsebenzini mangibuyele emsebenzini kube ubani ngifike ngisebenze because shilelo viki vele la ngingasebenzanga ngifike ngisebenze. Mangisebenza inyanga iphele sihola bese kuthi ngeyi-15 zika December mase siku December ngeyi-15 ka December siphinde futhi singayitholi le mali sekuyinyanga yesi-6 manje angithi for mina singayitholi futhi le mali bese kuthi ngeyi-16 ya ngoba kwakuvala imayini yayikhipha ama-food parcel ayinezinto ukudla namaswidi noma khekhe yabo kahle kahle lawo mabhakede kwakuba semabhakede nama-25 litre lamabhakede yabenza lezinto zozoshukela babenzela i-startup sokuthi mawubuye emakhaya ungasenayo imali ukwazi ukuthi at least ngoJanuary ukwazi ukuthi babewenzela lokho lamabhakede ukuthi ukwazi ukuthi udle yabona. So angazi ukuthi but kwakuyi-culture nje yakhona. Hayi bese-ke mase sekuyaphunywa angithi angisayitholanga imali ngolokhunja ngoDisemba ngoDisemba 15 bese kuthi mase zithi 16 bani sekuyavala after i-16 December sekuphuma lama-parcel angithi bawathathe lama-parcel abantu ungalithathe lami ibhakede bahambe bobamba ulayini lapha ngithi angiyi mangingayi laphayana ngithi kufanele kubhale phela kusayine ukuthi ulithathile bani ulithathile ibhakede angangaya mina ukulithatha umabhalane wangibuza ukuthi hayi why lokhu ngathi mina ngizelanga ukudla la ngifuna imali ngamtshela lokho ukuthi hayi mina ngizelanga ukudla la ngifuna imali ibhakede lami balithatha kwathiwa hayi mina vele ngiyayitshela kwashawacima balithatha ibhakede lami yabo manje sengithule manje sekuwukuthi manje inhloso yami ngifuna ukubona ukuthi kuzophelelaphi yabo kwayiwe ekhaya ngoDisemba masibuya January because manje ngikwazi ukujoin i-union angithi angikho under i-union angikho permanent. Masibuya January lo uNdaba Ezitha uliphethe lakhe ibhakede uze uthi yena hayi wena ngabe uyalithatha imali ulinike mina ngithi mina wena usho kanjani ukuthi ngithathe ibhakede ngilinike ngoba mina nawe silwela imali malini le bhakede lento leqeda ngisho 600 rand labantu laba bama-bonus banothola 1.2 mina nawe sibathola 1.2 wona ngitshela ngendaba yebhakede mangithatha ibhakede ngikunike lona uzoyithola le mali esifunayo. Hayi ngibone lo muntu lo uthi ucabangela ekudeni hayi ngiliyeke nelami ibhakede lapha ngiyazi futhi lathathwa bayilami ibhakede yabo angayithulela ngathi ngisuka lapho ngangichoma ngathi mina badla imali yethu yebonus baphinde futhi badla nelokhunja balambela nasemabhakedeni ethu abatshela abantu ngabona ukuthi lonto lesusa umsindo ngabona sengiyanyanywa vele nase-ofisini sengiyanyanywa angayithulela kwathi January afika ama-contract a-permanent ngayisayina zathi mazithi January and lapho phela kubuye emakhaya ngithi i-15 zakhona zazingenayo ibhonus kahle ngoba ngithi kwakade kuDisemba singawusebenzanga wonke. Hayi but salithola lo badlana lolo yena lo lokhu uNdaba Ezitha useyasho-ke manje hayi no mfana hayi usebenzile ngiyasho ngento ubheke yabo. So-ke abantu-ke abanye emveni kwami kokubuya lapha ngathi ngibuya sekuthiwa hayi join i-union ngena ngapha angeke lo mfana lo right lo mfana lo yabona laba abantu esibadinga kusho abantu ababe ngesikhathi ngilokhunja ngiqosha bethi lo uyahlanya lo sekusho bona bathi hayi lo mfana lo nesilungu yasazi lo mfana akabuya azoba yilokhunja akabuye lo mfana azoba i-shop steward yabo akabuye azoba i-shop steward ngoba hayi la abesaba belungu lo mfana lo unesibindi. I was not happy ngaleyo nto leyo. So mangithi maybe khona ubuhle nobubi saba nama-bad experience nama-good experience that was a bad experience because ngangi-expecte ukuthi abantu bazoba nalento ukuthi bangisupporte noma baphushi lokhunja
i-solidarity ukuthi hayi lo muntu lo labantu bacindezeleka lento waye ngoba bengenzeki even ama-shopsteward ayingakhulumi ngalonto lama-shwati bizwa ngeshwati-ke i-shopsteward njengoba ngisho ukuthi wonke amagama esilungu anamagama ababizwa ngayo uma uyi-shopsteward kubizwa ngeshwati lo emayini amashwati-ke nawo-ke asho ayithe nya ngithe sengibuya wathi hayi fanele bathi bakhetha abalokhu njengathi hayi angifuni ukuba i-shopsteward hayi sengithanda njengomuntu arrogant but ngangekho arrogant ngoba mina abantu ngangibahlonipha ngangibathanda futhi abantu nami khona izinto engangiyingcela kulabantu ngaleso sikhathi zempilo nje so ngabuya kanjalo-ke emayini ngabuya bathi bezama bethi angibe shopsteward ngala kunalokho ama-shopsteward laba abuya ama-shopsteward ngoba ngazama ukufunda-ke izinto zasemayini ngase ngibahlala la umuntu ethi mayethi uyadivida ushona le ngomthetho noma ethi uzama ukulokhu nje ukukhombisa ukuthi hayi ngilokhu nje imbuze lokhu nje ukhona ubhuti kwakuthiwa wangifundisa indlela yokukhuluma nendlela yokubuza nje imibuzo kwakuthiwa umtshotshova waButhelezi ushaya ngayithanda iSundowns kakhulu la bhuti lo yazi xoxa naye kakhulu ngebhola bezizwanela ibhola-ke mina naye yabo so bethanda kakhulu iSundowns la bhuti ngethemba namanje for sure nje iSundowns yenza njena nje iwina ama-league ispirit sakhe siphezulu so-ke kwaba into kanjalo wangifundisa uButhelezi ukuthi ubuza kanjani yabona wayena ndlela yokuthi uyambona ngathi uhambe emhlangano eminingi unokuhlakanipha lokwendalo ukuthi une-maturity yabo hayi ukuhlakanipha kwencwadi unokuhlakanipha nje lo muntu lohlakaniphile ungahlala naye manikhuluma ngebhola uyambona ukuthi uyakwazi uku-analyze ibhola manikhuluma nje ngomsizwa uyambona ngangifunda into ey'ningi so nalento leyo yokubuza elokhu nje nanokulalela uma usuke umuntu ekhuluma ukwazi ukuthi what are the critical questions ofanele umbuze wona ukuze inkulumo niyithole ingqikithi yayo yabo so hayi ngafunda nami ngibuye ngaqala manje ngalo ama-shopsteward manje ngibuza up until hayi bagcina sebebona ukuthi irole engiyidlala i-right angikaze ngibe i-shopsteward but ngigcine nje ama-shopsteward nakhona uma kuboniswana ngendlela kuboniswana ngayo uma kukhona izinto ey'fundwayo sifunde sibonisane but angikaze ngibe i-shopsteward so yileyo nto-ke ngabuya kanjalo-ke emayini ngabuya ngazosebenza emveni kwalokho hayi mina nokapteni vele sasingasezwani yabo cause mina umkapteni wayenalento yokuthi mina ngamehlisa isithunzi of which ngangamehlisa isithunzi ngangimhlonipha futhi namanje I'm still grateful ukuthi ubaba wathi mayemcela ukuthi ngize emayini wanginikeza ithuba I'm very very grateful and kukho konke okwabe sekwenzeka even njengoba sila namhlanje he played a big part because wayengasho noma yini ukuthi imayini ngangithatha yabo even though yena wayazi ukuthi ngesikhathi engixosha lapha naye wayephula umthetho wayengakwazi lonto ukuyimela head office yabo ngoba even phela kwenyanga imali yami ayishodanga imali yami yaphelela lelo viki ngangilokhu ngangihlele ekhaya imali yami yaphelela yabo so uzubona ukuthi wayenza into eyayiphuma esandleni yabo sibonga.